Pelak ngatip babun na pedang jengi te kemut ngidon ya ki sosial media amdai. Te hatu pila jemudor ne amban ban yuk jemun toy na ki sosial media. Ma hatu pila jemudor ne amban lak ban kamai pisah na po sosial media. Ndai babun na pedang jengi am kemut ba ni pendon kam sosial media tang ban pen berngia ya kapor ndai ngim yuk ai. Tang ban pen sep ai ya ka internet mo ya kapor ndai ngam syam la ban yo te hatu pila ju don am kata jing temu ban ong ban kwa ban kamai pisah na po sosial media mo te ya kene ya keren mo na knang kam tam na mata jungi ki bom don pom biang ka kam ka jam mo te kemut ba ngen penut por ya ka por jungi po sosial media klam de yo ai te kemut ba kalong sep ai mo te lada pidon kata jing temu mo bat ngatrai bun na pedeng jeng pi te kemut ba pikwa hi ban kamai pisah na po sosial media te kemut ba lada pikwa ban kamai pisah na po sosial media mo te sa pentip mo ngilak ban hikai mo kat bang alak mo te tang ba pin hab ban ye syak kan ban kamai pisah po sosial media hinap ban ye syak bat up ya kapor